Wazungu wategese. Amen. Hallelujah. So nimutigwa naho abazungu bazokomeza bategeke no gusa. Amen. Hallelujah. Isi abazungu bazakorera sente n'ibiki na microphone n'ibiki. Bazotumugire itegeke ya. Muriro w'Imana tukazima. Amen. Kandi haleluya kuri mutwicana. Hallelujah. Namwe muriro w'Imana tukazima. Amen. Agumuza mubane. Sana haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amina. Nima tange Ituro tanda. Uzogura ingoma. Zesi nambesha cyane. Ibintu muke gusara gose tukoresha. Uzogura kugenda. Amen. Hallelujah. Daro nigere kose. Kunde nzibitengo. Nangize daro yakazi ngale. Hanyuma dukomeze gahunda. Angora njyari ni sedu busana na zamu mfunze hariya. Haruko vuba hanga tuzobitunganya siko twikora mu fuko tuzobitunganya. Barabizoko bari kwesa. Bose ira sentena ne abantu bose kuri arakwamya ariko bose zai tekinika nyina kigwana. Uzamure sikibazo. Hallelujah. Hata tukugira itegeko ya ukomeze gufasha cyane kugera turangije. Joy Mose. Uzabure sikibazo. Uzabura amaboko. Hallelujah. Cyane haleluya. Hallelujah. Amen. Naribuze ati abavuye guhimbaza Imana ibahereza umugisha mwinshi. Mungu awabariki wote wanaotoka kuabudu. Hanyuma dushimye Imana ya Israeli se mwami wacu Yesu Kristo duhaye umwanya mwiza. Tunashukuru Bwana Mungu wa Israeli ametukabidhi nafasi hii. Si bisanzwe guterana abantu bangana gutya. Sio kawaida ya kukusanyika watu kama hawa. Abantu ijana kuvuga ngo mwese mwahuriye ahantu hamwe mwese muri bazima. Watu takribani 100 kukutana pamoja. Ni ibintu byo gushimira Imana. Jambo la kushukuru. Bwana asifiwe. Amen. Twiyegereje itorero ryose ku bumwe rya Shama Revival Ministry. Tunakaribisha kanisa lote la Shama Revival. Mbere ku bana batoya, watoto wadogo, abakuru, watu wazima n'abandi bo hagati na watu wengine wa kiwango cha katikati. Turabiyegereje bene data mu mwegere mu nzu y'Imana n'Imana duhana umugisha. Tunawakaribisha msikaribie nyumbani mwa Mungu na Mungu awabariki. Twiyegereje ababyeyi bacu bakuru. Tunawakaribisha wazazi wetu wakongwe, abakecuru bacu ba mama pia badasiba kubana natwe ambao hawarudi kuwa pamoja nasi. Turabiyegereje ngo namwe mwegere mu nzu y'Imana n'Imana duhana umugisha. Tunasema karibu na Mungu awabariki pamoja nasi. Nabonye abantu basanzwe nzi hano ibara abashitsi sinzi. Kuna watu nyuso mpya ambao ameona. Na umugabo nabonye hari inyuma mwenyekore utabara kenshi bizaba bidufasha amakosa. Ariko turabiyegereje mu nzu y'Imana ntacyo bitwara. Inzaroka Mungu akubariki sana. Imana y'ijuru imuhereza umugisha mwinshi. Mungu akubariki. Lakini anakaa sana huko. Twiyegereje n'abamaze iminsi badaterana. Wengine ambao wamekaa siku nyingi bila kukusanyika. Namubonye hano Madame Muhumure. Madame Muhumure Imakile. Reka haguruke dukomere Imana amashyi. Wacha ayemuke tupigie Mungu makofi sana. Tunashukuru Imana yahaye impano nziza ikizi. Na hivyo hivyo tunashukuru Mungu alikupea kipawa kizuri. Imana yo mu ijuru imuhereze umugisha. Mungu asifiwe sana. Twiyegereje abashumba bacu. Tuna wachungaji wa kanisa. Uhereye ku muzeyi mukuru Revera alipokuwa kasisi. Turakwiyegereje guhegera mu nzu y'Imana n'Imana duhana. Tunakukaribisha nyumbani mwa Mungu. Dufite
umuvugabutumwa wacu Tuna mnenaji wa leo Evangeliste Gilles Ruhanga, ni Evangeliste Ruhanga Gilles. wegera mu nzu y'Imana n'Imana iduhana. Kwa nafasi hiyo tunasema ukaribia na Mungu akubariki. Dushimye Imana ko duteranye n'abandi bari bararwaye bamaze iminsi barwaye. Pia tunashukuru kukusanyika na wengine walikuwa na magonjwa. Barimo muzehe Papa Nome. Twakwiregeje muzehe. Tunakukaribisha. Wegera mu nzu y'Imana n'Imana iduhana. Ukaribia na Mungu akubariki. Imana yakurinze. Pia tunashukuru Mungu aliyekulinda. Imana itugirire neza twese. Bwana asifiwe sana. Twegereje korali yacu Heavenly Passengers Choir. Twegereje The Witness of God. The Witness of God choir. Heavenly Ebenezer choir. Turabiyegereje mwese mu nzu y'Imana. Mungu awabariki sana. Hanyuma dukomeje kwihanganisha abagize ibyago mu cyumweru gishize. Tunaendelea kutoa pole kwa familia zilizokumbwa na msiba. Harimo familia ya Rukundwa, babuze umuvandimwe ango yake. Mwene data mukomere. Nasema muimarike. Ibi ngibi ni isomo biba biduhereza. Mambo haya pia ni masomo ambayo tunapitia. Yesu abagore bamukurikiye, wakati wanawake walimfuata Yesu, yarababwiye ngo mwirire. Aliwaambia walikuwa wakimlilia, anasema mtililie, nyinyi mimi msilililie. Wagiye enda mbele, ntimukaje mumurira cyane. Usilie sana kuliko kiasi. Kuko abagiye aheza. Mahali ameenda ni pazuri kuliko wewe irahuri ni hehe. Mwenye amebaki na anafaa kulia mahali amebaki. Bwana sifiwe. Rero bene data mukomere, uzangu muimarike. Imana yo mu ijuru ikomeze kubakomeza. Na Mungu endelee kuwaimarisha. Muri ubuzima kwa maisha hayo kandi dufite Imana igitanga ihumure. Lakini tuna Mungu mwenye faraja. Twiyegereje abamama b'abashumba bacu. Tunakaribisha mama pastors. Sigomba kubahaguruza kuko bafite abana bamwe. Wengine pia wana vizuizi ama wako na watoto. Turabiyegereje mu nzu y'Imana. Tunawakaribisha nyumbani mwa Mungu. Mu ijuru iduhana na Mungu awabariki. Aba bantu bose mureba, hawa wote ambao mnatazama, muri mitwe yabo. Nyinyi ni vichwa zao. Mwewe muzi ibibazo byose biri muri aba bantu. Lazima mngejua mashida ambayo yako. Atashukuru Mungu ambao anaweza kufanya mambo zoroshe. Sio rahisi sana. Imana yo mu ijuru, Mungu yohereze umugisha. Awabariki sana. Kadusome ijambo ry'Imana ryo gukingura amateraniro yacu. Tusome neno la Mungu la kufungua ibada yetu. Tusome muri Matayo, katika Injili ya Matayo, igitabo kizwi cyane. Watu wengi wamefahamu. Hari umwe wange ngo umugore ngo wagiye kubwiriza ngaho ngo wasome ngo Matayo zindi. Kuna mama alikuwa amezoea kusema 7 watu. Leo twebwe turasoma Matayo 7. Hapa tutasoma Matayo ndio 7:13. Lakini ni 13. Bibiliya yavuze ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari. N'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini. Kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo. Iraruhije kandi abanyuramo ni bake. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ipana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Amen. Jambo ry'Imana riravuze ngo tunyure mu irembo rifunganye. Biblia imesema tuingie katika kupitia mlango mwembamba, kandi iryo rembo ngo riraruhije cyane na ni ngumu sana kupitia. Bwana sifiwe. Amen. Kuko rizanyuramo umugabo risibundi. Ni mmoja atapitia na mwingine hawezi. Iryo ni irembo na ni mlango yitwa gukiranuka, inaitwa haki. Bwana sifiwe. Amen. Ntabwo tuzagenda gutya mu mibiri, hatutaenda tukiwa mwilini ngo tugende tuziganira ahantu hamwe muri ako karibu tukiwa tunafinyana kwa kamlango wako kadogo. Ahubwo ni irembo ridusaba gukiranuka mu mitima yacu. Lakini ni lango ambalo linatuomba kuwa wenye haki katika moyo. Yesaya yaravuze ngo, Isaya aliandika kwa mlango njia hiyo. Aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa. Alisema patakuwa na njia kubwa. Kandi iyo nzira, na njia hiyo izitwa inzira yo gukiranuka, itaitwa njia ya wenye haki. Hanyuma abanduye imitima, na wale waliokuwa wachafu moyoni, abanduye imitima, wale wachafu moyoni ntabwo bazayinyura, hawatapata kuingia. Biradusaba gukiranuka.
tunaomba kuwa wenye haki. Bene data dukiranuke ku bito n'ibinini. Tuwe na haki, tuwe wenye haki kwa madogo na makuu. Hari igihe umuntu ananirwa gukiranuka ku binini ariko n'ibito bikabona. Mwingine mtu anashindwa kuwa mwenye haki kwa jambo dogo, ugasanga umuntu pia na ndogo. Umuntu abayeho kuvuga nabi gusa. Mtu anaishi kwa kuongea vibaya tu. Nta kintu cyiza cy'abandi abona muri we. Kwake hawezi ona mazuri kwa wengine. Biblia izivuga ngo ibica mu kanwa, Biblia inasema yapitao mdomoni ntibihumanya ubugingo, hayawezi kuchafua mwili. Mwari nabona umwana wari adakaraza agira ikibazo. Nimeshaona mtoto akila bila kuosha mikono. Ugira ikibazo yorwara utuyoka tuno twa dawa tu gonda ndogo ndogo, imiti akipewa dawa agaki anaweza kupona haraka. Ariko ngibiva mu kanwa, lakini Biblia inasema yale yatokayo ndani ya mdomo nizo zangiza ubugingo. Hayo ndio yanaharibu nafsi. Ukibiva mu kanwa, yatokayo ndani ya moyo ya mdomo yametoka moyoni, kandi umutima na moyo niho iby'ubugingo bwacu byose bikore. Ni hayo mambo ya isuruse y'ubugingo bwacu, chemo ya uhai wa kiroho. Bwana sifiwe. Amen. Bene data zangu, tugendere mu murongo wo gukiranuka. Twendeni katika njia ya haki. Nitwakiranuka, tukiwa wenye haki, twizera Imana na kumwamini Mungu, na kimwe kizatukuza kuja, tutakosa kuingia mbinguni. Ijambo ry'Imana litugane. Mungu awabariki. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva indirimbo z'amajwi. Nataka kusikia nyimbo za wanakwayas. Abana batoya sinabiyegereje. Watoto wa Sunday school wamesahau na mwalimu wao. Ndabiyegereje kandi mutambuke hano. Tunawakaribisha watoto wa Sunday school na wapite mbele mara moja. Mazane na mwalimu wao. Na mwalimu wao wakuje hapo mbele. Hanyuma baze kutuhereza izo batugeneye. Watoto mpite na yale mlioandaa na mwalimu. Hanyuma sinzi niba the witness of God kahari. Kwa ya nyingine the witness of God kama wako tayari pia. Barahari nabo baraza kutuhereza indirimbo. Wako ready, watakuja watafuata. Barakurikirwa na Heaven Passenger. Heaven Passengers itafuata. Hanyuma turaza gusorezwa na Ebeneza. Na Ebeneza itatamatisha. Kilegereje n'umucuranzi wacu boss na DJ. Tunakaribisha mpiga nzenze na DJ ndio wa mitambo. Bari basa n'ibiciyeho. Ni kama wako nyuma kiasi. Turabiyegereje bene data. Tunakaribisha ndugu zangu. Mwihangane mukomeze mugerageza aho. Utafanya ufundi. Ukuvuga ngo biriya bintu mambo haya ya vyuma turi mu bantu babishinzwe. Mugerageze kugaragaza intege zacu ahangaha. Basi mfunike udhaifu wa hawa. Mugerageze kabisa uko bishoboka kose. Anasema hivyo, mnayosikia watu wakubwa. Abantu baze gusenga hanyuma icyumweru gitaha. Basi next week watajua cha kufanya. Naje ndaza kufungana watu. Ataenda kwa tawi lao la maendeleo, watajua cha kufanya. Leo hanyuma twiyegereje na kameramani wacu bakunda kumwira. Tumekaribisha kameramani wetu. Kandi azakora akazi keza cyane. Tumupige makofi jamani. Serumungo TV. TV inaitwa Serumungo TV. Mukomeze mumukurikire aho muri hose. Ukiona hiyo TV ufinye subscribe, share, and comment. Hauki kibazo nukaza gusondeka agashaka. Na watch mpaka mwisho. Uzushiraho weke na telefone yuzure kuja. Ukamera umunsi wose. Alafu tuweke video kubwa. Ureba matera tuyakurikire. Katika kwa TV finya Serumungo TV. Uko ni ingenzi. Bwana kiyo. Hanyuma abana batoya n'ikabuto. Watoto. Asante sana waimbaji. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha mwinshi. Na Mungu awabariki sana. Nanone bagihagaze ukiwa wamesimama, reka dusabe madamu Madaraka tuombe aze hano atuyobore mu ndirimbo ivuga ngo uri imfura abana. Ijambo ryawe ni ukuri. Tuongoze kwa nyimbo hiyo. Duhagurutse twese sisi wote tukiwa wema, tutambire Imana muri iyo ndirimbo, tukichezea Mungu kwa nyimbo hiyo. Uyizi namufashe twari mara barayizi. Hiyo nyimbo hai